Shubor nakashlem jong unong san Hima. Ka Seng Hill State People Democratic Party kan sa syong ya Central Executive Committee ya khatnyo trik minta ubnai Lber ahjar arpo Henrio. Ïakren bat uba panbor rinta tiang ubde Secretary ke Hspdp uliyet hu bah ka CEC ke benong ha khatnyo trik minta ubnai kin sa Ïakren ya ke MP Ilekshon Shiteng Samoi. Uliyet hu bah ka ni ke CEC ke nongket kam kin sa Ïakren ru iki weki kam jong ka seng nak benta ben pentulun iki kam nang ni syakman. Uliyet hu bah du benta umpat don ke seng san perthei ke ban pan jing kershan ha ka ni ke Ilekshon Shiteng Samoi. Shu uliyet hu bah ke Hspdp ke dong don ha ka ADA hendai kanekran shwa ha CEC ha shwa banekran ha ADA. Kumban shupen kan mau ke Hspdp ke badan ha Regional Democratic Alliance bat ke UDP kilesei uba Robert June Kharjarin kumukertong ya monlang ha ke election MP Lok Sabha ha usnam arja apusau hendai ula syaram no. Kajingpen kre ke seng san perthei ban sei kertong byang ke dehadian ke jingklat no u Dr. Riki Singkon UMP Lok Sabha ubla job na ke seng VPP. Nakaliang ke State Election Committee kalau terbuai ke kerteng u Dr. Bats Khamberbo ubade unang aiktian ke VP ban pan jing benjor na ke State Executive Committee.